Kardom, Nilihithi Rupena Birta Thanbang, Sami Durmi BP. Nonang lidam Tekpon Long Chilaki weekly special bulletin mati, Hithi Rupen Kanang Soda Birta Doan. Lasilang Ponolang, Hithi Rupena Birta. Recreation Park Angbong Kilipu Dipu Alang Rathak Kedon Adolong Ningkanisi ke Plengpen Langket Hejok Ponrai Labangso Adolong Aputa Kedamtang Arni Penta Kat News Channel Abirta Long Paklang Pon Bomlo Setapini Arni Anta Saikam Asai Puatumpen Kengkam Kachejor Pon Abirta Avelang Labangso adolong kaselamahud technical aputak jasimet engineer atu dolong kapangni jia dim along langpame nangji apodlo athe penang an atangka padam deda pita radatu alir alon ning arong kachipi kelang abolon along lapuson kachilang nodak longke Karbi Autonomous Council atum RDP dunsi kemi an parda bangso adolong kapangni along retaining wall kedo kenang sotlo kalibulote thengpi arong aklim nursery along le anta kanglem ji angring thetanlo lapen bangso adolong henodak apita kikim ji aphan langprong langpini arni anta Bukajan subdivision angkang selunijan along Jokong Thom Kebra isi arni the ang prinprelea porahut inut abang puapan ingnar phangnodet pusi birta longpon Munit lapen ingnar angbong athama non ke Karbi anglong along ta jo padab lang ki jun pen an kichu ason lo Bukajan subdivision along Jokong Thom Kebra isi arni the ang prinprele apor deng hengja numol Syam Tea Garden ahem along kedo inut ano Syam arda troxicap aphan ingnar Phalang no dak pusi Bukajan penilitum apherangke kat news along birta nang pale protection কম আছে হেতৰ বলে protection কম থাকে আৰু আমি তো হাতি খেদি বলে হাতি আহিলে উলাওই হদায় কিন্তু হাতি উলালে কি হ'ব ফয়সাখিনি হদায় পাছত থাকে আমি গো আগত যাও কিন্তু আমি বস্তু বিচাৰি গলো টস বিচাৰি গলো নিদিয়ে কাৰ্সেন্টেল বিচাৰি গলো নিদিয়ে বেটাৰি বিচাৰিলেও নিদিয়ে হেতি আৰু হাতি পকৰতে থাকে হেতে খেদি কৰি আগবাৰি কোনো না যায় হেতি ৰাইজে উলাই গলে হাতি খেদি বলে ইহতে ৰাস্তা ৰাস্তা ঘূৰি ফুৰে গাড়ী লৈ আচ্ছা ৰাতি ইয়াতে কিমান সময়ত ঘটনা হৈছে হাতি অহা পিছত মানে ফোন কৰিলে মানে হেৰি ফোন ৰিচিভ নকৰে আৰু হাতি আহি পিনে তলাং কৰি যোৱা পিছতে ফৰেষ্টৰবিলাক ওলাই আহে আহিছে তো হোৱা ঘটনাটো এটা আমি পুৰা হতি লাইট বিচাৰিলো লাইট দিয়ে বৰষুণ দি আছিল 3:30 মান বজাত ঘটনাটো হ'ব নেকি বৰষুণ দি আছে গম নাপাওঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা এজন মানুহ মানে আহিছিলে এফালে কৰবা যাবলৈ ওলাই আহিলে তেতিয়া মানে দেখিলে যে গেটটো ভঙা তামুল গছ পৰা আহি দেখিলে চাইছে দেখিছে বুঢ়াটো নাই ঘৰত তাৰপিছত দেখিছে মৰি থকা তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা চিঞৰিছে মানুহবোৰ চিঞৰি থাকোঁতে আমিও শুনি পাই ওলাই আহিছোঁ চাবলৈ তাৰপিছত ফৰেষ্টাৰ ফোন কৰিছোঁ ফৰেষ্টাৰ কমচে কম মানে 2 ঘণ্টামান পাছতে ফৰেষ্টাৰখিনি আহে আচ্ছা এইটো যে আজি ঘটনা আপোনাৰ একো কথা ল আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ কি ক'বলৈ বিচাৰিছে আকৌ ফৰেষ্টাৰে একো কথা পতাই নাই আমাৰ লগত আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ বৰ্তমান আপোনাৰ কিবা সুবিধা পাইছে নে সুবিধা আমি একো পোৱা নাই আমি কাৰ্সেন্টেল বিচাৰিবলৈ গ'লেও কৈ কপাটেত কৈ থৈ আছে কপাটেতটো 3 লিটাৰ তেল দিয়ে নহয় ঘৰতে জ্বলাব না হাতি খেদিব নিজৰ প্ৰাইভেট কিনা পিছত যায় ফৰেষ্টৰ পিছত যায় হা আৰু আমাৰ গোটে পাব্লিক বম বিচাৰিলে বম নিদিয়ে বম 2-3টা দিব হেতুটো একোৱে নহয় আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা বিপদ আছে কালি আমাৰ হ'ব পুৰখি এহঁতৰ ঘৰত হ'ব তেতিয়া তেনেকৈ চবৰ ফালে হ'লে মানে আমি কি কৰিম এইটো আপোনালোকে গম পালে এইটো কৰিব লাগে সুবিধাটো Joint Action Committee for Autonomous State Jakas Benjakong Thom Kebra Siarni di Purong Thiang Karbi Lamet Amai Sai Hemalong Nok Berahul Sing Naraphan Kachikimodam Kedamtang 2013 Aningkan Jakong Thom Kebra Siarni Article 244A Ateng Karbi Anglong Aphan Autonomous State Kapalong Chipura di Purong Supialong Airset Prungset Kachusong Padolo Laso Kachusong Ahir Ketanahu di Purong Supi Rahul Sing Naraphan Pulis ahile amu kirwajok thangbak be apran damnanglo Alangli Autonomous State ajoine apran chipi pen nok be manlo Rahul Singnar inut khai la pen longri apran kachipi abang phupu hok dam pen Jakas KSA KSYC Aina Kaya atum Jakong Thom Kebra isi arni Karbi Lamet amai tiripi sai hem along kimo damrinti Alangli Karjong sining ring me along kepada dulong sia phanda arna mardompon Kedamtang surhini ra grade ho maningkan piniar ni ason si
protest isi dulu di pulau, protest hedung dulu. Tapi lah so protest pensi Karbi ang lo angkang ceteran lo kaci song Amerika, nah so Amerika orang mau macam jakas nang plang lo, lapen langdam lo pulau te jakas ke Rahul Singh nara ceti pensi pini arjap lo, ingkan ini ingkan itu macam song lo. Song style bang le prekce tu ta che song la senil tum 2014 an inkan pensi July 31 ke martyrs day pusi enang thong cheng thong ingkora throk sinar kep nang e pleng ta mang kela bang so movement ki thi tu cheng la son si dolo la si Rahul Singh nar se ame thanga pranji pida sila mang so kache song autonomous state phan kache song puthot ing thur thulo ke kopai galang no bang ke kopil mai litung phan autonomous state nang ke hang linja tumang bong ma sia la son nang e thaga ja kong dokok rata tum kace toy du na MSC MLA MP ang bong ma sia la so nang e thagia ja kong dokok la sia hala bang pu tum phan jong si litum chepang the pulong te la ke ninggi lem det alam lo pe ninga chipi nang alam lo non puche song nang tang puma che song par hu mare da bang ke chok che non Gorkhaland le langdon si dame bang ke elected representative satu masih hala Gorkha territorial administration ben chiriyain bu sida eli tum dak ke do tum bang ke dak ke chiriyain la mang masih ningje je SSA Karbi Anglong pen pai isiar ni Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along Gunotsav kapachunjia phan external evaluator asike padupon West Karbi Anglong along Jangmia Chiklo Gunotsav padudet api East Karbi Anglong along ta Gunotsav kapadotujia phan SSA Karbi Anglong pen sigdang bomlo East Karbi Anglong along ta Gunotsav amo kapa pleng thekjia phan Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along Arnisia phan district level external evaluator asike padupon thu nonadihu Gunotsav along Humsuri Sira Hum Thomas School aphan parlupon Kacharli Ausamar Kadukawe Suri Trokra Plikebra Parot Troksose aphan Gunotsav ahut kilang lapen kangsai padupon po Principal Secretary Joyshri Dwalagopu Tisopi Kangpu Alam Te Jaipensi External Evaluator Aseke Pangchengpon Additional Deputy Commissioner Junmoni Sonowal Penchenglok Penangan Sorkar Sai Kamsai Phuatum Seke Endun Mayalong Chiti Kresir Kep Arni Pen Inkora Hini Arni An Iskar Bianglong Gunotsav Kapachun Limji aphan SSA Karbi Anglong pen ason sona seke amo deng pontanglo Thomkebra isiang deng Karbi nimso chingthura song kiri piamai mahang kethek arni katalon pon amai KNC Central Committee asai MD phualong pai ni phai siarni aliralon pen katalon Thomkebra isiang deng KNC Central Committee amahang kethek arni katalon pon ajaimek ateng pen ada por phai keba por malom pen KNC Central Committee amai phimerina BP la pen rengka taropia tumpen lama inthurpon Bangso api porpai kebra chitim apor pen kachikimo asai angdeng along KNC mai phibarin lokhimai lekti pi pensi japonlo anarno chitim porpai krenia por pen need of women's movement pu aputhang songja aseketa padupon la bangso amai along aluhi aman pen DWS bidisa ringmila hojai SA mai phu simian rongphar AIPWA KAC mai phi sima BP pen chenglok penangan kethegeding atum chitongdun ini tu ini kita hempret hamagi abang kublom deh lapan buta pathoji election ta itu ge bahaji la peri tu maka chisom ta itu ge bintote lalu mati lasi bini ki tum ta jakong jadi kom duri wa joni si bini ki om dum aswaro tum sampai itu maka jadi lima aning nak cithi abang kom cer klem kolam kom Suaru apaman ki okola itu abar nosri ta patina plus itu ki om tu ngapor ningkan siang mo tu ki om tu ngapor itu ke laso pulau mapuji akapre kapre akam mangde ni no lasi prabjit tena bangke KNC Central Committee thir klub pendak donang ko Regional Committee thir klub donang ko branch sub branch itu tak kring nang ko Tebok terai along langlong at highway. Arvi da jangje arni kisola pen kapang ok anchon. Kapang ok arni yang tang kiso pen kadukove arat atum jogun e. Laso por hud hauragat poka tawaralong. Tim tamalong langkang bob aret ke isimang humeme pusi hauragat amekaratum ning cherinti.
Hauraghatta Karbi Anglong arong supiang bong isilo. Laso arong supi police point adung jakong thom kebra isi arni lang metang amat ingbob buya joketek long an aratta mang huprong an pinlo. Anarlo chitim Narlo tetet apor poka tawar ang bong pen lang ketonjam alam karjulong pen. Pulis atum anta adim along palidam si alam lindam lo. Non pen karjulong amonit atum anta poka tawar along lang kang bob kelang ciapan hem arlo pen adim alongan wang rintilo. Tawar kedam amonit aphan mate kopia pot si poka tawar ang bong pile. Lang ingbob aret malas o putak lang cari nangji pusi hauraga cerok tok ame karatum kehang pon. আৰু এটা মেইন বস্তু আমি জীৱনত প্ৰথম দেখিছোঁ মেইন ৰাস্তা ফাটি পেলাই পানী ওপৰলৈ উঠি আহিছে এটা আমাৰ বজাৰ ৰাস্তা নেকি বজাৰ ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা পুলিচ পইণ্টৰ গুৰি কি হ'ব বুলি ভাবিছে এইটো আপোনাৰ পাইপ বুলি কিছুমানে কৈছে পাইপটো নহয় এইটো আপোনাৰ ৰাস্তা হ'ব ৰাস্তাটো কিবা এটা হেৰি হৈছিলে হোৱাৰ পিছত পানী ওপৰলৈ গুচি আহিছে মই ৰাস্তা পিনে এনে আহি আছিলোঁ মানুহ ভিৰ দিনখিনি মই চালোঁ যে পকা শুকান ৰাস্তাত যে ৰাস্তাটো ফুটিখিনি পানী ওলাইছে কি আচৰিত ঘটনা ঘটিছে নিজেও নাজানো চবেই নাজানো তাৰপিছত এনেই মানে বহুতখিনি পানী ওলাইছে তাৰপিছত কোমল হৈ গ'ল ৰাস্তাটো পুৰা কোমল হৈ গ'ল ৰাস্তা ভাঙিছে নেকি ৰাস্তা ভাঙিছে কোমল হৈ গ'ল ভাঙি টুকুৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি ভয় কৰি কিনে আঁতৰি থাকি কিনে পিছত দেখা গ'লোঁ যে আকৌ ইপিনে পানী ওলাই ইপিনেও পানী ওলাই ভয় লাগি গ'ল কি এটা ভয়ংকৰ হৈ গ'ল আমাৰ হাওৰঘাটত একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ West Karbi Anglong District Number 9 Amreng constituency ang Kangalong Panimur picnic spot along tourism asai kamatum kilang kepang krevia jok muring sang anpinlo pinpur me kedam tang ningkan trok senior kep aningkan prang mati Congress atum Karbi Anglong Autonomous Council along Kacharibom ahut silabang so Panimur picnic spot along tourism asai kamatum sika kuti atangka padamlo Labuan atangka padamlet apita mithang asai RD kachipi pedet ajok picnic spot pangram sulo Hadakedo araratum pen ke thana tengke picnic spot ka salam jiaphan pura Asonson ke palang me jiaphan ke sangahem boundary wall fencing children park highway apartment chiripli along le tourism asai kamatum aphan pilo anpar tabangso asai ke klembo maho chiklo jontrok antaing thang thea ko ke sangahem ruang lupusithan Ihod si bangso picnic spot along munit atum nang ke lang jiaphan wang bang doolo Sonsi UK, Belgium adet asoratum anta wang si boat rafting sport nang claim rentilo. Seta tourism atum kepanungkuk ajok pini arni adim muring sanglo. Panimur picnic spot adung arai karchak picnic spot, Arlong Parla picnic spot, Koka picnic spot ke aren isiwet asonlo. Chitebok krailo. Laso ajok kelang abolon doping. Archak picnic spot along ta watchtower seta me selamlo. Seta tourism atum RD ki pipedet ajok muring sang dokoklo. Lasi longli ki pidet ahempu atum aphanta inudaphan chokamar mate chokidar pipe. Seta pu tourism pen lahai ke palang meji aphan. Aningkan wang si kuti atangka nangle. Lasi non BJP asorkar atum pen lahai asai dengsi ke meji. Lapen RD pipo pusi hadak aradatum tuning ripon pusi Kennedy ing hiperang ke athegno tuning ridon. Non malam sopor phan dihina farman birta moington ponik sinang. Good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer interested students belonging ST, SC, OBC and general caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Gotharlangso, Hamren. Introducing such courses at native places. Student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry. Seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for DIFU Center 90853788861. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dashwini classes Nogao 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market first floor, phone number 9864922277. Mopi putot bertalong wang tulu. Ningkan vocabulary siarta plenge da pisitami. Kele asahem ki kimchi aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum pen longli pitek thedet ajok. Pai ni phahini ar nitara langso Karbi People's Hall along kedo. KCS atum mithang lamet lamchong ka singhon ajok. Bigha plia longli pekponlo. Keramtang arni pen kele asahem ki kimchi aphan longli kavedet ajok along longli ke hang asai deng ponlo bonta longli ke long ledet ajok pai hini arni ada por pai kresia por malom pen KCS tiri pia sahem along KCS lapen kele atum ang bong chinghon seroi pen longli chepek pontanglo KCS kele maipu kongchun bang pendang lo klembang pu bang pia tum chedon sarsi kachedon alam rai chetok ponlo non malom sai kam pen kedeng pona scheme United pen sikakuti sia tangka Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang lapen dipu MLA sumrong hang atum cepaduk pen RTK PSI kedeng ajok pusi kele amai pusuren kramsa pen bertanang pachinidun nilitum pan longle nang ke nilitum ke ningarong piklo penalang tum pan churupar piklo athe nilitum
Jasmet pet non nili ar ke long lopen me for long lopen nili ar biar ithan na lang edel long li na ne chet bak long jibon ko nili tun long li ka videt ajoine ehem ka videt ajoine office videt ajoine ma kitab doan ta pusina hok lab kitab te bithai videt lo tibul suki lai te bithai videt lo apu son si thek long lo si long li na ne na long jibon ko na cherap dun pe nang kitab inisiatif nang ke endun thip bang ke la non li dun karjap yen sar abarim la bida singrong pi hello pen adun thu apu churu tunai bang ke hala putib long pi ke halang ta ala cherap dun lo lang si industry long li dak do long ni tum rijab lo aso industry long li do purong so long si jasme pet ni tun ke han patil pi lo patil pi ben masi elot official bang ke sop long lab official bank ni tu allotment alu masih cotan allotment alu masih cotan sida me hala dak la bojar committee potundo hala so long so bojar committee tumbang mene nang pe jadi hang he asi pi potong hang he ni la bang chi de de la se ni amasi long le sida ni le bang non ta ning he pigla alang le tum ta puthot ning chiru dosi la long so bojar committee tumbang ta ning chiru pen hoi tu mone si bang nang pe ta haji me kuson ta ni ke di he la Karbi Anglang Autonomous Council Kaparlo number 9 Amreng constituency ang Kangjiri Kindeng pen kahelo kilometer pliso se Karbi arong tungme langso Karbi skap Khasi skap umplung rong kimila pen umplung arong kadakawe don pharoi si so se aradatum kachelenga tawar pen chenglok dolong hai hoi kawe pensi hadak aradatum chingthur dun thekthedet lo pusi hadak aradatum pen pherangke aphan than pachini pon Nongkirla Alangroy pen Dinar Alangroy Kekrong Plut Ajok Rada Tumaki Sumpensi Chetong Nanglo Jasimet Barla Poro Hut Kesukyun E Hiti Borwa Kidun Jiapan Bangso Alangroy Kavek Nangji Bangso Alangroy Dolong Kavya Joyni Lohan Ka Chujor Asar Pimaratum Langkite Hut Kachingkoy Lohan Heyhuyanta Langpon PFTT Puta Than Lasi Karbi Long Autonomous Council Atum BJP Sorkar Atum kedamtang MEC kilik aprang rong rop arlo kacheleng atwar pen chinglok dolong kavedim along kasalam jiapan vote kerekamai ahud Minister Himanta Biswa Sharma pen chinglok CM la pen songja po tum mailong kachechak tekangalam chak ateng pen la rong plia rada tumakemang mate dolong pen kacheleng atwar asai Karbi Autonomous Council pen kiding jiapan si hadak rada tumpen Towar cholang rentilo. Kedamtang pai ni phai siar ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pen Bangkri CMC atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council Executive Members ang hoi pang ni pondet aphi pai ni phai kethom arni abang Putin IM atuma phan saika marpu pekpon tanglo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke pekpon ateng pen EM Prodip Rong Pia phan PHE Industry and Commerce EM Jagot Singh Tia phan Higher Education Adult and Technical Education etc Khonsing Rong Pia phan Health and Family Welfare lapen Printing and Stationery Roton Deron aphan Town and Country Planning Town Committee Affairs lapen Handloom and Textile Rup Singh Deron aphan Fishery Revenue and Land Reforms etc Tarendra Brahma upon Animal Husbandry and Veterinary lapen Dairy Development Kachirong BP upon Social Welfare lapen ICDS Madhur Jyoti Kelpukon upon Soil Conservation DRDA Archaeology lapen Museum EM Raju Tiso upon Sericulture Cooperative lapen Excise EM Amorsing Tiso upon Irrigation Information and Public Relation Water Resource lapen Weight and Measures EM Prodip Dipusa upon Food and Civil Supply and Consumer Affairs lapen Transport si Bangkri si EM atuma upon Saikam Pekponlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang amithang along Finance Personnel lapen penangana Saikam ke amithang along Chebi Ponlo
kedam tang jakhong ni phaing kora troxy pen ni phai thom kep arnian kasojan tinsukia long thom kep rapli angdeng all assam taekwondo championship along Karbi Anglong Taekwondo Association atum penta chapate dun pen nong mekewan jakhong ni phaing kora troxy pen ni phai thom kep arnian niplia pharman tinsukia taekwondo association atum pen chapatir piponsi ingdeng thom kep rapli all assam taekwondo championship kapathu padopon labangso kapathu along Karbi Anglong Taekwondo Association atum penta bang trainer kep taekwondo kapathu abang pu bang pia tum ta chapate dun lapen bangso ka chapate along Karbi Anglong pen junior boys category under 48 kg along Dhon Kiling silver medal junior category boys under 44 kg along Rinku Moni Bora bronze lapen senior category men's under 58 kg along Rana Ramchari silver medal long dun labangso championship along Karbi Anglong atima phan taekwondo than bang kamsing hanse pensi japon lo pai ni phai player ni arnikang sampor phai player por bendi fu circuit house along chojar cholang abang phua tumla pen Assam government taxes department angbong chiklojani aprang north east along GST nangkilut pen kopipia kisung sikido mapusi kachar jusara mai kangni labangso amai along mai kachaphem pupon lake sajat zaman hazarika IAS secretary and PNRD lapen kachitong dun alhi Karbi Anglong deputy commissioner Adil Khan IAS superintendent of taxes Difu Dr. Mary Monitoring TP, Superintendent of Taxes, Difu Toleshwar Pegu Atum Chatong Dunsi, Difu Along Chojor Talang Keklem Atum Aphan GST Nangkilut Pen Kopia Kisung Domapu, Kachar Jupon Pado. চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ আৰু বিভিন্ন এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত আজি আলোচনা কৰিলোঁ GST যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা তেখেতসকলৰ এই সমস্যা তেখেতসকলে পোষ্ট GST ফিল কৰিলোঁ ফেচ কৰিছে তেখেতসকলৰ আমি জানিব পাৰিলোঁ তেখেতসকলে যিখিনি সমস্যাৰ কথা কৈছে আমি নোট কৰিছোঁ আমি চৰকাৰক অৱগত কৰিম Chojor Talang Atum Ben Lamte Kepak Langdun Kela Puhenlo GST Nangkilut Ke Mesenlo Bonta Radatum Chininia Koke Kisung Dochetlo Muapi Chinilote Joy KG Pusi Mayalong Ningje Ponrinti Karbi Anglong Arlo Kejui Kelang Adi Mate picnic spot Kadure Ave Langroy Langjeng Ben Langsun Lahai Sitame Dopik Prekjam Adi Malong Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Asai Campaign Kejui Kelang Adim Sitame Selam Ponsi Radatum Kejui Kelang Adim Longponlo Lason si di furong sepi pen kacek koinot sorcery aroy along setame kelang mesen alang sundo labang so alang sun along jongsi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Asai Campaign picnic spot selampon asonte Department Atumisi mesen awar sai long ponji labang so alang sun along lingkan kep ingkoy aprang ke isi kelang mesen kejoy kelang adim lo labang so alang sun kelang mesen ajok ongdung abang pubang piatum picnic ke choda maphan di furong sepi pen kejoy dam renti Setame Karbi Anglong ang tan pen ke bang akai aron repen hemrit kache kim head ajok bangso ke joy kelang adim ke pawir detlo Dipurong sepi pen kache koinot sorcery aroi long sitame ilitum lang me jui me alang sun la son ilitum do nasi ilitum ki ongtung arada tum ke lang roi ke lang ji lang chindu mate ke phango opportunity de bolote ilitum dipupen Halloween kilometer in koi sose Siluni, Silveta, La Toka, La Zonsi, Litum, La Damdam, or Pisitame, Bini, Dad, Dipu, Pentibog Head, the Sorcery Roy, Long Stame, Ilitum La Sonda Tag, Alang Roy, but the La Sonda Tag Arlong, Ilitum Tek Polomji, La Bangso, a Sorcery Roy Long, Kedam Tang, Ningan Kep Aprang, Ke Ongdung, Riso, Ijangatum Ladak, Metang Kijui, Lanang Chindu Apart, La Sonsi Bang Bomlo, Halabangso, Hoodpen, non Ladak. Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department ahin pen labangso dimlom kijui kelang adim jongsi semarpon posonte ilitum pini dipuara ratu makelo kitamji alama machi avedeji nasi kewanjiani labangso sorcery roilong Tourism Department ahin pen kijui kelang adim semarpon posonte department ahin sitame isi kemesen angthek doji lapen revenue sitame alang labangso department pen long poji province sitame ke ongdung ading kan pen labangso dimlom ke semarpon pejok pini labangso aroy arai rai ke ongdung ke che so tu mane kapre ka dim ke bang akhe atum la dak aroy roy long cherai pon chelai ahem ke do cherai pon edlo nasi non camera person Stefan Teron pen labangso lapu ke cherai trip ahem long
kita kelam kunci apa sih alang di infeksi ini lo lang roy rai ke ongdung adim lo ke hem sudah me cirai bono kasih labang soa hem lo departmental report adhe lang roy rai ke hem dolong le lang roy pun hem kimong le laton ini tu ke ongdung arni sudah me सरकार पे पकड़ां कौन कौन लोग सीधा में sini labang so sorsulia rai lo ke ongdung apre ka tum ke ba atum pada hem na chikin pon lo kasi labang so sorsulia roi kilang mesen adim long stame ile tum ke bang ziarni tourism department pe lada kizu kilang din semar pon tu sonde ile tum mesen ang hek lapen ke bo ke rai di pulong so tipen ke do tum dak nang chui long ji lapen ke tourism department na hin stame alang tum revenue stame long ko camera person Stefan Keron pe dili roti songhat Karbi Pinihithi River Tabang Kalapon sa Kangton Iglo, Putachutang Tulonang, Kevang Jibhom Kuruarni, Bangso Channel, Bangso Por, Domi Thagme, Kurang 2.